Nyeseh aing lah. Mau pakaian. Woi, kemana si Androng? Nyeseh aing betul aing yuk. Ya ayo akhirnya saya. Oke. Woi, Drong. Siapa mau sabun toh? Ento aing. Ih, kalau untuk mau sabun jing. Gedung suka nanya lewat bela. Oh, enggak satu. Lot. Oi, Lot. Yo. Oi, Androng. dia kali yo. Lot. Belikan sabun. Hah? Belikan sabun. Belikan sabun, bolot. Oh, adi tang, belikan. Yo. Kek. Aing kita beli embul apa sabunnya? Beli embul meureun jadi kecai. Woi, Drong. Iya, embulna. Cek aing ge mau bakal bener kita kasih bolot mah. Sabun lain embul bolot. Apa kurang loba, Drong, embulna? Bejan. Sabun, bolot sabun. Drong, bejakeun tak kasih gondong. Amun 20.000 mah ulah mau kena ceuli. Naon 10.000. Ya Allah, apa salahku ini ya Allah? Kalau salah di mata gondrong. Woi. Gondrong Pak Parawan itu. Nih, dapat nama. Oh, si Gondrong. Si Gondrong. Kaburlah. Cil. Guys, Adio guys ya, Cil, adio. nek naon? Penting ya aing boga rezeki kasih ya. Kumaha des ya? Wih, geus mah leutik. Ayo non jang. Aing geuleuh parawan. Di mana? Tuh itu tuh penyesihan. Ih, sia mah resep ka aing babagi bae rezeki. Oke, berangkat. Ayo. Oke, aing ka dieu heula. Dek bae sia ku aing Cil di bohongan. Paling salen kapanggih parawan, paling kapanggihna ka parawan Umis Lentah. Deuleuh ku sia dinya. Demi parawan aing bela-belaan kos kieu. Palongo di Ujang, tamalin parawan, tama juring keukek. Telepon aing. Terus aing ka dieu lah. Jang. Naon sia? Eta mah lain parawan, Jang. Parawan palongo eta. Polo sia parawan, eta mah juring keukek. Bener sia. Oh. Gawean yuk. Ayo atuh. Kali gawean. Boga ide aing. Kumaha ye? Sia jadi belaga nonjol dina cai kos keukek. Aing jadi keukek. Oh, belaga Siap. doang. Oke. Ayo. Berangkat. Ayo, Jang. Di belah mana ieu Jang ngagaweana? Nyebur. Di mana? Asa bodoh sih anek nyebur di sepi teh ngelos. Jamat lok jelas ongko, Jang. Guys, nyebur di mana di situ ke? Gas ayo, aing boga ide sebelah ditu. Oke. Udah nyebur ya. Aing kagetkeun ka ditu. Oke.
Oh enggak. Kemana, Meng? Ulah, Meng. Ke, Meng. Cobain dulu lah. Ah, sama lu sih lah. Lah, mana murid gegek? Cai karang dia. Gondrong dia. Ayo. Berhasil, Jang. Cek aing ge berhasil meh nama buk be gondrong nyari nama eueuhan. Leh, sia kamari jadi talian ku gondrong. Kamang geus ulah dibahas. Ngopi-ngopi ayo. Nyogok yeuh. Terus ayo. Oke. Masyarakat di kelurah. Yeur. Meng, nyesek itu, kos dunia terbalik. Ayah rajin, diupahan. Ayah diupahan malen kos gitu atau Meng nyesena bersih. Mana tuh teh? Komeng ke tengah. Kirain teh. Oh kos gitu Meng. Tadi kumaha? Palikeun. Gitu. Oh, kayak orang nangguannya. Gimana? Dirangkas. Oke. Dirangkas. Atuh balik dah mah baju aing. Oh, entah si RT. Ai. Jangan main gimana? Kenapa, Drong? Ada tembak ya? Udah, ngomongin orang tuh. Nomor lah. Kuat aing king mana cek aing Tenan sia. Enten Drong, tadi si Ucil belaga jadi kekek nonjol sia lompat. Kaget tuh. Woi, sama aing sia. Apa Cil? Nah, arah lu uang kayak lompatan teh lah. Ayo itulah. Udah ning tadi udah. Capek, Drong. Dari pan urang atas lompatan aya kekek. Ayolah, nang balik lah. Drong. Nah, iya mah urang apes. Oh, bulah. Tadi urang kukeke. Kadua ditapolot teh bener. Katilu urang dikawan ku budak. Surang ning balik bae lah. Apes urang poe-poe ieu mah. Oh, bener. Mana dit 5.000? Apes. Oh, rah. Jeung naon kitu? Lumayan yang serangan pajar 5 jelemaan mah. Kayaknya nyolok moal. Oh, rah. Aing teh mana mah digantiannya. Gantian jasianya. Pecalonan lulas deung deui. Oh, rah insyaallah. Nomor sia wau. Drong. Korek amatnya, ada hujan itu. Lain dek hujan, polongo. Ah. Ai, ya kok. Ayo balik lah. Ayo. Smart dream. Timbul apa sabun ya? Woi, embul. Ya. Ulang. Wade siang geus maleutik. Ih. Apa salahku ya Allah? Jang. Emang bener emang seuri. Oh. Bener, Ayah rajin, diupahan siapa Meng. Ai, Aduh nyolok moal. Merah tuh gantian muka duit deh nya. Ngomong nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Gondrong Rongsing. Like, chill, komen, lot, share. Gondrong Rongsing. Woi, pernah ngerti di dia. Woi, nyeluan.